Keblesh mana pi parlok bro ki jupet Krishan ya kene ka channel mau bena te parlok bro mentang wan raj pi ba pentip pi ya ka jela kai football ka ba hedu apo Southwest Khasi Hill District ka bala tibru kum ka football invitation tournament arjar play arjar ar sau ha ka bala penjai da ka Maulong Wir Sport Club ka ba penlong apo Madan Sajnat Playground ane ka Madan Sajnat apo Maulong Wir bala tibru kum ka Rolling Dog Stadium te kane ka jela kai kan long ha ka dai tarik menai balai arjar ar sau haka por cibaje no phai sngi kepada ke semi final first leg haka baga je kun kan long aplenga Chilong Lajong FC kana kun bersya ya ke KMC FC Sonapur haka baru atlet tim gini aireng banyak kun banyo rung syaka semi final haka baru atlet tim gilong tim ge bak bor ba haka ba kinya kini ban rung syaka ne ka final haka tiga ka sngi kandai tarik menai balai arjar ar pusau haka por cibaje no phai sngi dengan kepat ya wara pi paro ki parlok riu i page football jong katiga thain Southwest Khasi Hill District sobawan ban page ban aji gerchanru ya ka sport club dak wa pin siu ya ka bairung chispa san potingka marway ha ka baka nege ya kun kolong itana bah sobawan ban page ban sakhi dalagi jongi kemat nomor baka Chilong Lajong FC na po nong ba Chilong kan kun bersa ya ka KMC na po nong ba Sonapur kini ki artili tim kila long balak kre ban klan ya ki player ban kun ha ka tega sngi sawan ban page nomor baka nege ya kun kolong ba itana bah ya haka tai kasi ka ba kam so tanar shu ya pi ki parlok ki bawan ban pet ya kana je la kai ka long ba ki nok pandai ki la ai kata ka jing ai so ba hadu South Li Kisan Hajar pan penla kai ya kata ka laki ru nakamta ka tu ka tiket bairung jong pi jis pasan voting ka marway jis pasan voting ka kin pen khalai no sip ya ka tu ka tiket bairung jong pi hak bagi price kin ai hadu South Li Marsan Hajar tingka jis pasan voting ka pinyo ai san Hajar tingka te nalor ba pio ai ban pet ya je la kai football pio ru ya kana pisa san Hajar tingka te sayawan baro ha ka te ka si khandai tarik banwan barsakia kana ka je la kai padru ba pin don bok lai pinyo ai ya kana bisa san Hajar tingka dekan don ru ka loki dro haka te gesni haka ba ka ban kong penyo da ka marutikar nane ka pisan riu pau Hajar tingka ka bar penyo ar pau Hajar ka balai chi pau Hajar ka ba sau san Hajar kamot ka te ka dor tiket ka long san pau tingka ka we la repeat san teli penyo ar pa tingka kamut san po tingka kawe ke tiket ars pa tingka pinyo san teli tiket nakam taban yo ya ka te kamar tikar ka barim ane pinchim no da ka pisasan da ka lada pinchim no da ka pisan ripo jaru ka beang pi te ka bar ar po jar ka balai chi po jar ka basau san Hajar kamut kane ka te ka lucky draw nakam ta ha ka te ka sngi ka jela kai football andala dep ka jela kai football semifinal ha ka te ka sngi ya ki tiket ditang ha ka te ka sngi khanda tarik ne balai ar jar pusau ka porban pat penela kai kan long hadin balakut ka football match de saab baro en lakut ka football match en penela kai kan ka loki ro na kumta kan ka pisan ripo jala ne ka kali marutikar sayawan baro bane cimenta ya kan ka loki ro ban titang ka dosan poting kai pinyo ya kan ka marutikar ka kali dengan nget pin sawan hakate gesni baro sno bahasa yawan baro ki parlok katany mau korwan hi baro kowe wan ban page sakia kan je kai football semifinal first leg jong ka Chilong Lajong FC kan kun percaya KMC Sonapur deso bahasa wan ban page ban saki dalak jengi kemat marwang nget bahkan je kai football semifinal hapdeng ni ki atlet tim bilang ki bai tenan ba ditangkan ke blash bun ngin saya kendu hakate gesni kendai tarik menai balai ajar pusau ke badai menta kata yohi menta kasngi sajan ditangkan ke Blashburn